ubu rero noneho rwongeye kwambikana mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo. Drone z'intambara zishengabaje abarwanyi ba M23. Drone z'intambara z'igisirikare cya Kongo n'abafatanyabikorwa bongeye kurasa muri Kivu y'Amajyepfo. Amarira n'amarira, agahinda n'agahinda. Mbere yuko tugaruka kuri izi drone, reka mbanze mbifurize ibihe byiza kandi mbifurize kugubwa neza abakunzi bacu, inshuti zacu zidahwema kubana natwe kandi zikabitugaragariza. Mboneho by'umwihariko no gushimira inshuti zacu ziri mu gihugu cya Kongo muri Kivu y'Amajyaruguru, muri Masisi, abantu bari i Goma, abantu bari muri teritwari ya Rucuru. Ni benshi cyane badukurikira, ari abadukurikira mu bindi bihugu, mu gihugu cy'u Burundi, abashinga naye rwose badukurikira bari Ngozi, mu Kayanza, Kirundo, Gitega ndetse n'ahandi. Abadukurikiranye bari mu Rwanda, bari muri Tanzania, bari muri Uganda, Kenya, Mozambique, Central Africa, Sudani, abantu bari ku mugabane wa Amerika, i Burayi ndetse no ku mugabane wa Aziya, mwese mbanje kubifuriza ibihe byiza kandi ndetse no kugubwa neza. Tugarutse mu mwanya w'amakuru, ariko ni amakuru udakwiye gucikwa. Ni amakuru udakwiye gucikwa. Dufite byinshi byo kuvuga, dufite byinshi byo kubabwira, nubwo hari babifuza ko tutabivuga, ariko tuzajya tubivuga. Rwose narababwiye ngo nabyo guca ku ruhande, amakuru tugomba kuyazana uko yakabaye. Mbere yuko tureba iby'indege z'intambara zakoze n'abantu mwe mu bice byo muri Mikenke, Imurenge, Rwitsa-Nkuku, Minembwe, hari guturuka inkuru z'agahinda, hari guturuka inkuru z'akababaro. Ku mugoroba wo ku munsi w'ejo, wari umunsi wa gatatu w'ibitero bidasanzwe cyangwa se w'imirwano ikomeye cyane, ingabo z'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zagabye ibitero kuri M23 muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse no muri Kivu y'Amajyepfo hifashishijwe indege z'intambara. Ariko hano muri Kivu y'Amajyepfo by'umwihariko, nyuma y'uko bitangajwe yuko MLDP twirwaneho n'abarwanyi ba M23 batari kumvikana, bivuga ngo byahaye icyuho cyangwa se byahaye urwaho ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo noneho kurasa abarwanyi batwirwaneho no kurasa M23. Wenda mbere yuko tunagaruka ku cyatumye twirwaneho na M23 hacikamo ibice ndetse no kutumvikana, abamwe mu baturage bari muri Kivu y'Amajyepfo, nubwo atari bose, bakomeje kugaragaza ko impamvu intambara y'ababanye intambara, urugamba rukababana imberenge, FARDC igakoresha uburakari bwo kuzana zino ndege z'intambara, bituruka kuri M23 ikomeje kugaragaza ko gahunda yayo ari ukurwana bagakuraho ubutegetsi bwa Perezida Félix Antoine Tshisekedi bakagira Kinshasa. Nakunze kubabwira yuko uretse na Perezida Tshisekedi, umuyobozi uwo ari we wese, umuyobozi w'igihugu icyo ari cyo cyose, aba afite inshingano zo kurinda igihugu no kurinda abaturage. Niyo mpamvu ibitero ingabo za leta zigaba kuri M23 ni ibitero byo kurwanya umwanzi w'igihugu udakeneye ko abaturage babaho mu mudendezo. Niyo mpamvu M23 ifatwa nk'umutwe w'iterabwoba, nk'inyeshyamba zikomeje gukora icyo bita kujujubya cyangwa se guteza umutekano muke abaturage. Kinshasa rero gukoresha ingufu izo ari zose mu kurwanya M23 ni ihame nk'uko buri muyobozi wese yagira gute yarwanya abamurwanya. Ubushize nababwiye ngo M23 yigarurira umujyi wa Goma. Abantu wese murabizi, ifata umujyi wa Goma, igafata umujyi wa Bukavu n'ibindi bice byo muri teritwari zigiye zitandukanye. Aba barwanyi bari bishimye, bavuga ko batsinze umwanzi wo ku ruhande rwabo, ndetse biragenda bigera kwaho izi nyeshyamba zari zifite icyizere cyuko bagiye gushyiraho icyo bita balkanization cyangwa se bakagira Kinshasa. Bari bafite imbaraga, bafite umuvuduko, bavuga bati tutageze Kinshasa ngo dukore ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi ntacyo twaba dukoze, nicyo duharanira.
bafite intego zo kubohora Kongo yose. None bigira ngo baravuga bati wenda kugera Kinshasa bishaka kudakunda, ariko noneho twakora balkanization, Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, ibice dufite tukabigenzura tukiyomora kuri leta ya Kinshasa, kuko n'ubu ngubu Joseph Kabila akomeje kugenda agaragaza ko bizakorwa. Leta ya Kongo Kinshasa yahagurukanye uburakari. None abana barwanyi nabo batangira kujya gucika intege, bafite ibice byinshi batari kugenzura, batari kubasha gukontorora. Ingabo nyinshi za 23 na bamwe mu rubyiruko bagiye bakurwa mu bice z'ino nyeshyamba zirimo, kandi harimo batumva aba barwanyi nubwo wenda izi nyeshyamba zibagenzura, ariko harimo batumva neza M23, ndetse bahora bavuga bati dushyigikiye leta ya Kinshasa ko yagaruka igakuraho bano barwanyi ikabirukana. Kuri ubu ngubu leta ya Kinshasa yagaragarije isi yose ndetse n'amahanga ko M23 ari umutwe ugamije gusaba umutungo kamere wa Kongo no guteza umutekano muke muri iki gihugu. Ibi byemerwa gutyo n'amahanga cyangwa se n'ibihugu byinshi, ndetse niyo mpamvu bikomeje kugaragaza ko biri ku ruhande rwa leta ya Kinshasa mu kugira ngo babashe gutsinda burundu uyu mutwe wa M23. Ibi biraza bikagaruka ku mirwano yagiye muri Kivu y'Amajyepfo, indege z'intambara zagiye zifashishwa, noneho kwiyongera k'ubushobozi bw'ibikoresho, kwiyongera kw'abafatanyabikorwa ba leta. Iyi mbaraga bari gukoresha kuri M23 zamaze kubazibiranya, ruvuga ngo nta cyizere cya balkanization mu bice M23 igenzura, kuko ikibigaragaza niba umujyi wa Goma batangiye kuwataka, niba teritwari ya Masisi ho M23 isigaranye nka 20% by'ibice uyu mutwe wari warafashe. Abantu mukurikirana neza, buriya muri teritwari ya Masisi niko gace M23 yatakajemo ibice byinshi muri uyu mwaka twatangiye. Uko abibuka neza mu mpera z'ukwezi kwa 12 umwaka ushize, nibwo ingabo za leta zatangiye kugaba ibitero birenze ibiri kuba ubu ngubu muri Kivu y'Amajyaruguru, cyane cyane muri za Nyabyondo, mu bice byo muri centre ya Masisi, za Kashebere, hafatwa ibice bya Kazinga na za Karuba, Osobanyungu, ibice bya Bihambwe ari mu majyaruguru ya Rubaya, Bashari Mukoto mu majyaruguru ya teritwari ya Masisi, aho bita za Mutongo na za Bibwe na Nyange. Ibice byose bifitwe n'ingabo za leta. Nuvuga ngo teritwari ya Masisi uretse aka gace ka Rubaya nako kaje kugwamo abayobozi, bikaza gutera ubwoba abandi bayobozi. Kuri ubu amakuru akomeje kuvuga yuko bakomeje kuyobora batari mu gihugu. Wenda amakuru avuga yuko M23 abayobozi bayo bamaze guhunga kuva Leta Colonel Ruringoma amaze kwicwa n'abagira kuri 19, nubwo wenda bitigeze bitangazwa ngo hamenyekane amazina yabo, ariko yapfanye n'abandi basirikare benshi bagira kuri 19. Aya ni amakuru twagiye tubagezaho. Na nyuma yaho hari abandi barwanyi bapfuye nyuma yo kugira ngo izi ngabo za leta zisubize kano gace ka Kashebere. Murabizi neza ko hari bitero cyangwa se igitero kabuhariwe abarwanyi ba 23 bagerageje kuvana ingabo zabo mu mujyi wa Goma, bageze muri Sake, noneho batangirwa bageze aho bita muri Mushaki. Haraswa imodoka zigira kuri 4, izindi zisubira inyuma. Ku bantu bakurikiranye neza urupfu rwa Leta Colonel Ruringoma kugeza n'izi saha, izi nyeshyamba zirimo ziratakaza abasirikare ariko nta gushyingura. Abenshi banakomeje kugenda batubaza bati niba izi nyeshyamba zitakaza abasirikare kubera iki badashyingura. Na Leta Colonel Ruringoma ntabwo yashyinguwe, ngira mwarabibonye. Ariko impamvu nuko bishobora gutera ikibazo gikomeye cyane abaturage bari mu bice nyeshyamba zigenzura cyangwa se bari ku rugamba ku mpande zose. Ngira ngo guhera mu mwaka wa 2023, 2024, 2025 kugeza kuri ubu ngubu hari impinduka nyinshi FARDC yakoze mu gisirikare. Impinduka zo zagiye zigaragara.
uburyo ingabo za leta zari zimeze muri iriya myaka n'uburyo zagaragaraga ibikorwa byazo n'ubu ngubu biratandukanye. Buriya tujye twemera tuvuga ibintu uko biri. Uruvuga ngo FRDC igisirikare cyayo cyarivuguruye ku buryo uko cyari kimeze mu minsi yashize cyangwa mu myaka yashize n'ubu ngubu biratandukanye cyane. Biratandukanye cyane, yaba mu rwego rw'intambara, yaba muri disipurine, uko bagaragara biratandukanye cyane. Ariko tutibagiwe ko uburyo ingabo za leta kuri ubu ziri gushoza intambara kuri M23. Ni ukuvuga ngo ntabwo M23 ari iri kwataka, ingabo za leta nazo ziri kubataka zibasanga mu bice byose, zibarashisha drone. Yese yashize FRDC yakoreshaga drone imwe, drone ebyiri gusa, ariko ubu ngubu bararasa ijoro ryose bukarinda bucya, barasa Kivu y'Amajyaruguru, barasa Kivu y'Amajyepfo. Ikintu gikomeje gutuma M23 itsindwa no kubura abayobozi ku rugamba nabyo ni ikindi kintu, kuko nyuma y'uko Leta Colonel Ruringoma apfa, abandi basirikare bagize ubwoba, ntabwo bari kugaragara, yaba Colonel Nanga, yaba Brigadier General Byamungu Diadoni Maheshe, yaba General Sultani Makenga, nta n'umwe uri kugaragara, yaba Bisimwa ndetse n'abandi basirikare bakomeye bagera kuri 20 na abayobozi bajya kuri 26 ba M23 bahawe igihano cy'urupfu na Leta ya Kinshasa, bagahabwa n'ibihano mpuzamahanga. Aba bose nta n'umwe uri kugaragara, nta n'umwe uri kugaragara. Amakuru avuga yuko bakomeje kuyobora urugamba ariko bihishe. Ni nyuma yuko bamenye ko hariya mu kirere cya M23 hagiye hagaragara abasirikare, ibikoresho by'ubutasi by'indege, indege z'ubutasi zikagaragara mu kirere cya M23. M23 ntabwo ifite ubushobozi bwo kumenya ikoranabuhanga riri mu kirere cyabo. Ikintu bituma naho Leta ya Kinshasa yamaze kugicakira cyangwa se kugifata, ku buryo abarwanyi ba M23 aho bari hose, yaba bayihishe mu ndaki, aho baherereye hose bakomeje gushakishwa. Niyo baravuga ngo niba ingabo za Israel ziri ku butaka bwa Kongo, niba Abafaransa bahari, hakaba hari Ababiligi, hari ingabo nyinshi cyane n'abacanshuro baturutse muri Romani barimo kwihimura kuri M23 nyuma yo gufatirwa mu mujyi wa Goma. Buriya mu byibuka neza, Leta Colonel Ruringoma nubwo yishwe ntabwo n'abanyine bashakishwaga, ariko no by'umwihariko uyu musirikare yararwawe inzika na bano bazungu na bano bacanshuro. Abantu benshi bazi ngo Abanyaromani ngo baratashye nyuma yo kubabarirwa. Reka da, ingabo z'u Burundi zirimo zirihimura ku byo zakorewe mu myaka yashize 2023-2024. Ababyibuka neza, u Burundi bwatakaje abasirikare benshi mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo, by'umwihariko muri Kivu y'Amajyaruguru, ariko bagakuva ku izimu. Bagambaniwe na Leta ya Kinshasa, ubuyobozi bwa gisirikare. Ariyo mpamvu Perezida Tshisekedi yakoresheje ingufu zose zishoboka kugira ngo witwa ko ari umugambanyi wese wafatishije ibice ahabwe cyangwa se agezwe imbere y'ubutabera. Ubu nuvuga ngo muri Kivu y'Amajyepfo rero haracyari ikibazo gikomeye cyane, haracyari ikibazo kigoye. Noneho kuba twirwaneho na M23 batari guhuza, ntabwo bari guhuza, kandi ko batari guhuza ni ukubera yuko n'abaturage ubwabo harimo abashyigikiye twirwaneho ko ikorana na M23. Ariko noneho hakabamo avuga ngo kubiza inyeshyamba zarihuje bakarwanya ubutegetsi bwa Kinshasa. Niyo mpamvu Leta ya Kinshasa yahagurutse ikarwanya twirwaneho nk'uko irwanya M23, ibitarigeze biba mu mateka. Kuri ubu rero twirwaneho bamwe batangiye kwiyomora kuri M23 bavuga ko aribo babateje ibyago, abaturage bari gupfira mu minembwe. Urubyiruko ruri gupfira aho bita muri Rwitsankuku, hari nabyo gushyingura, ntabwo bajya bashyingura. Noneho M23 yagerageje kwiga amayeri yo kuva mu bice by'amashyamba no mu misozi berekeza mu bice bituwe n'abaturage, bavuga bati wenda ntabwo ingabo za leta zaturasisha izi ndege za drone. Ariko reka mbabwize ukuri, agahinda n'umubabaro biri guturuka muri bice
ntabwo biri gutangazwa uko byabaye. Nuvuga ngo M23 kuko izi ko nta muntu uri gutakira ndetse na twirwaneho, bakomeje guceceka ku byababayeho gusa bakabyimenyera. Kubera iki? Ntabwo bari bitakire umuryango w'abibumbye, ntabwo bari butakire Amerika, Abafaransa, Ababiligi, Abongereza. Aba bose bafite ingabo mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo kandi bari inyuma ya Kinshasa. Ni kenshi bagiye basaba M23 gusubira inyuma no guhagarika intambara. Ababyibuka neza bafata umujyi wa Uvira. Uyu mutwe wasabwa gusubira inyuma ukava muri Uvira. Amerika niyo bitegetse. Aba barwanyi bavuga ngo twahageze turwanye, ntabwo tuzasubira inyuma. Amerika irongera bavuga ngo none uretse no gusubira inyuma, bagomba gusubira inyuma mu birometero 75. Izi nyeshyamba zirakomeje kujya gute? Zikomeje kwinangira. Ariko mwabonye byabaye bahagurukije itsinda ry'indwanyi kabuhariwe, batangiye kugota umujyi wa Uvira. Izi nyeshyamba zicyumva ibiri inyuma no ku bisi yose yahagurutse, bivanyemo bagaragaza ko bavuyemo, nyamara bahavuye kubera iki? Kubera ibikorwa by'ingabo zari ziteganyijwe kwibasira M23. Abarwanyi bahise bagira gute? Bahise bava mu mujyi wa Uvira. Nyango no kuri ubu ngo bamaze iminsi bavuga ko uyu mujyi wa Uvira usumbirijwe n'ingabo za M23. Bavuga bati uretse na Uvira na za Karemi hariya. Ariko impamvu nta yindi, uyu mutwe muri teritwari ya Walungu barimo barawurasa. Abasirikare barimo barivana muri Walungu, barimo barivana muri Mwenga. Abo mu Minembwe no muri Mikenke bakomeje kugerageza, ariko nanone biri kubabaho biteye agahinda. Abasirikare bakomeje kwiripotinga kuri FRDC, abandi bakomeje bafatirwa mu mashyamba bari guhunga. Nuvuga ngo icyo M23 iri gukora ni ukugaragariza icyizere abaturage ko bagikomeje kurwana, ariko hanini izi nyeshyamba zamaze gutsindwa. Iyo tuvuze ibi ngibi, hari ibimenyetso bigenda bigaragaza ko izi nyeshyamba zamaze kuva mu bice bimwe na bimwe, nubwo n'ingabo za leta zitari kubyigamba. Nuvuga ngo leta yo ikikora ni ukurwana. Ni ukurwana kubabaza M23 cyane muri no minsi noneho biteye ubwoba, kuko muri Kivu Amajyepfo ibitero by'indege z'intambara biri kwibasira aba barwanye ku kigero cyo hejuru. Nuvuga ngo Perezida Kisekedi yamaze kubaka icyizere muri ibihugu bikomeye, nyuma yo kugaragariza isi yose ko igituma arushaho kurwana ari ukubera abaturage babayeho nabi kandi biterwa na M23. Ubu mu minsi yashize impuguke za Loni zagaragaje ko miliyoni 26 z'abaturage batuye muri Kivu Amajyepfo na Kivu Amajyaruguru babayeho mu buzima bubi. Nta buvuzi, nta mashuri, ubukene burabugarije. Amasoko yagiye afungwa. Kuva mu mujyi wa Bukavu werekeza mu mujyi wa Uvira no mu Minembwe imihanda yarafunze. Nuvuga ngo leta yabannye abacuruzi cyangwa se imikoranire n'imigenderanire kuva mu mujyi wa Bukavu kugera muri Minembwe. Muzarebe imirwano imaze iminsi ibera mu bice bya Bidego. Imirwano irimo iraca ibintu. Buriya niwumva ngo mu Minembwe ngo habaye ngo ibitero kabutindi, nta kindi kiri kubitera, ntabwo ari ibitero byo ku butaka hanini cyane, ni ibitero bikomeje kwibasira abarwanyi ba M23 ndetse na twirwanaho bari muri kara gace. Kandi ingabo za leta ntabwo ziteguye guhagarika iyi ntambara zidatsinze uru rugamba. Ibi ntabwo bibaho, kuko Kinshasa yamaze kurakara iravuga ngo ntabwo tuzigera duhagarika intambara mu gihe cyose M23 idahagaritse ibikorwa bya gisirikare. Ibi rero bivuga ngo General Sultani Makenga n'ingabo ze bakomeje kwihagararaho nk'uko Amerika yagiye yihagararaho kuri Irani, ariko bikaza kurangira Irani ipfukamishije Amerika ikemera
igasaba ibiganiro. Igasaba ibiganiro Irani, ari nacyo gikomeje gutuma ubu noneho intambara yo mu burasirazuba bw'iki gihugu irushaho gukomera, irushaho gukara, ndetse no kwaguka ku rwego rwo hejuru. Irushaho kwaguka rwose ku rwego rwo hejuru. Ubu ni ukuvuga ngo bamwe mu basesenguzi, abakurikiranira hafi ibibera muri aka karere k'ibiyaga bigari, bakomeje kwemeza ko uburyo ingabo za leta ziri kugaba ibitero kuri M23 ni uburyo bugaragaza yuko iyi ntambara igikomeje guhindura isura uko bwije nuko bukeye. Mbere yuko tugaruka ku ijambo rya Olivier Nduhungirehe rero agaragaza uburyo ki ibiri kubera mu karere ka Afurika burasirazuba by'umwihariko mu gihugu cya Kongo biteje inkeke isi yose, ubu noneho abasirikare ba M23 nyuma yo kugaragara ku munsi w'ejo bari guhungisha intwaro ndetse n'abasirikare, ibitero byatangiye guhera saa moya z'igicuku z'ijoro. Ijoro ryose ingabo za leta zirasaba abarwanyi ba M23. Narababwiye ngo Kinshasa ifite tekinoloji, ntabwo bakivuga ngo barwana intambara ku manywa gusa, kwitwikira ijoro bakarasa umwanzi. Icyo bari kwanga ni iki? Baba bari kwanga ko M23 ivana abasirikare mu gace kamwe ikabazana mu kandi, bivuga ngo bababuza kongera ibikoresho n'umubare w'abasirikare. Ijoro ryose rero barara babarasa, cyane ko hari ikoranabuhanga rikomeje gukurikirana amakuru yose kandi mu buryo bano barwanyi batazi. Niyo mpamvu ujya kumva ngo umuyobozi runaka yarasuye mu gace runaka, ahani ntabwo bano barwanyi baba babizi, kandi ingabo za leta zo ziba zamaze kubineka ndetse no kubikurikirana. Mu gitondo cya kare cyo ku munsi w'ejo ku itariki 23 z'ukwezi kwa gatatu 2026 mu gace ko muri Kazinga gaherereye muri grupoma ya Oso Banyungu muri teritwari ya Masisi mu ntara Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, habaye imirwano ikomeye cyane hagati y'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo AFC M23 ndetse n'ingabo za leta zifatanyije n'abafatanyabikorwa bazo. Ahangaha harimo Wazalendo. Ni imirwano yasize igitero cyari cyagabwe ku ruhande rwa leta rwose M23 igikomerekejemo benshi, ndetse abaturage nabo barahunga. Imirwano yatangiye ijoro ryose. None amakuru aturuka mu nzego zitandukanye yagiye yemeza ko imirwano yabaye ivuga ko ngo yatangiye ahagana mu masaha ya saa 11. None ubwo FARDC na Wazalendo bageragezaga kwinjira muri kariya gace. Ubu ni uvuga ngo muri teritwari ya Masisi niho M23 yatakaje ibice byinshi kugeza kuri ubu ngubu. Hano muri Kazinga M23 iracyagerageje gufungura inzira z'ibicuruzwa cyangwa se zitwara amabuye y'agaciro kuva Rubaya ugera Goma. Inzira zose zikomeje kujya gute gufungwa. None zino ngabo za leta na Wazalendo zaje guhura n'ihangana rikomeye cyane y'ingabo za M23 zishaka kwihimura. Aba ngo bahise bagira gute, bahise batabarwa biyihuse. Noneho aba Wazalendo n'ingabo z'igisirikare cya Kongo harimo n'aba FDLR bakomeje kugaragaza ko nta kizababuza gukomeza intambara no gufashanya na leta gukubita cyangwa se guhangana ku buryo budasanzwe. Amakuru akomeza navuga ko noneho ngo habayeho ibikorwa bya gisirikare byateguwe neza na AFC M23 byatumye yongera kwisuzuma ndetse no guhangana n'ingabo za leta zari zibatunguye. Gusa kugeza kuri ubu ngubu umutekano uracyari muke kuko ibikorwa by'ubugizi bwa nabi biracyakomeje kwiyongera, biracyakomeje ndetse no kugaragara mu bice bitandukanye by'akarere ka Masisi. Abaturage bakomeje kujya gute kuba mu bwoba, aho benshi bahura n'ingaruka z'imirwano zirimo rwose guhungabana ndetse no guhunga ingo zabo,
bakajya mu bihuru, ubuzima bwabo buri mu kaga, ubuzima bw'abaturage hara buri mu kaga. Ndabarahiye pe, ibintu bikomeje kurushaho kuba bibi. Noneho amateka ya kera muri Masisi, muri ntara Kivu y'Amajyaruguru, yagiye agaragaza ko kano gace kagiye n'ubundi kabamo imirwano ikomeye cyane. Guhereye intambara igitangira, abarwanyi bakimara kwinjira muri teritwari ya Masisi, ibi bice byo mu majyepfo ya Masisi byagiye birangwamo n'intambara ikomeye cyane. Urumva imirwano yo muri Masisi no muri Kivu y'Amajyepfo niyo ikomeje guca ibintu. Kandi ingabo za leta zigiye zikubita hehe? Mu Cyicu. Urumva ngo ni ukuvizira abarwanyi ba 23 bakabarasisha intwaro ziremereye cyane, nko kubarashisha intwaro zishyushye, kuko urumva ngo umuriro hariya ukomeje kwaka ubutazima. Abaturage ubwabo bakomeje kwemeza ko ibi bitero bikomeje kugira ingaruka kuri bo. Uretse bano baturage, noneho ingabo za leta mu kugira ngo noneho zigarura ibice byinshi cyane, ko amakuru avuga ko na hano mu mujyi wa Bukavu cyane cyane ibice bya Nyangezi. Nyangezi hari icyo bita autodefense militaire. Ibi bice byo muri Kavumu, kuri airport Kavumu, ahangaha naho hari icyo bita ingabo kabuhariwe z'abakomando z'ingabo z'igisirikare cya Kongo. Ibice byo muri za Katana, ndetse noneho amakuru avuga ko abasirikare bakomeje guturuka muri teritwari ya Karehe no muri Kabare, noneho bakaza basatira umujyi wa Bukavu. Nuvuga ngo uko ingabo za leta zivuga ngo tugomba kwisubiza umujyi wa Goma, ni nako n'umujyi wa Bukavu zidakomeje kusiga, kuko umujyi wa Goma wo ingabo z'Abafaransa nizo zikomeje kugira uruhare mu kugira ngo zibaze zifungura ikibuga cy'indege cya Goma. Noneho ubundi gitangire kitabazwe cyangwa se cyifashishwe mu buryo bwo kugeza abaturage, kugira ngo abaturage babagezeho ibikenerwa bya buri munsi, kuko hari impunzi nyinshi. Mu mwaka ushize byaratangajwe, ariko mu mwaka wa gatatu bavuga ngo mu bice tugenzura nta muturage n'umwe ubayeho nabi, abaturage bacu bose babayeho neza. Bavuga bati nta kibazo dufite, n'abaturage nta kibazo bafite, tuzakomeza kujya gute kurwana no kurengera abaturage. Ariko mu minsi yashize MONUSCO yagize gukira tungurana yinjira i Goma, aho ati noneho birarangiye, nta kindi kintu twakora. Uyu mutwe nyuma yo kumenya yuko abayobozi cyangwa se bamwe mu ishami ry'umuryango w'abibumbye barimo uyu Mufaransakazi wishwe agabwe igitero witwa Karin, uyu nguyu yashinjwe mu 23. Ubundi mu 23 ntabwo yigeze yumva na rimwe ko MONUSCO idakorana na leta ya Kinshasa. Murabizi ko bagiye babashinja kubatiza indege, kubatiza ibikoresho bya gisirikare, none bakaza kubatera bazi ko ari MONUSCO kumbi n'ingabo za leta. Uyu mutwe rero ubundi bivuga ko ngo wafataga uriya mudamu nk'uri mu rwego rw'ubutasi, kuko bashinze ubundi ingabo z'umuryango w'abibumbye cyangwa se umuryango w'abibumbye kudakora inshingano zabo nk'icyabajyanye, ahubwo bagiye gufatanya na leta guteza intambara cyangwa se guhangana na 23. Bivuga ngo icyo bashinzwe gukora si icyo bakora, ahubwo bagakora icyo badashinzwe gukora. Rero 23 ishinjwa kuba yivuganye uriya mudamu ibyitiriye leta ya Kinshasa, kuko muzajya mu itangazo Amerika yashyize hanze yamagana kino gitero, n'Abafaransa bavuga ko igitero cyitiriwe ingabo za leta ya Kongo Kinshasa. Bivuze ngo cyarayitiriwe ariko ntabwo ari bo bagikoze. Kongera bihakana, iravuga ngo tugiye gukora iperereza. Abafaransa n'Abanyamerika bati tugiye gukora iperereza. Ibi ni bigaragaza ko byanze bikunze uruhande rwa leta rushyigikiwe cyane n'ibihugu bikomeye. Yo nababwiraga, uruhande rwa leta rushyigikiwe n'ibihugu bikomeye, kuko ntabwo bigeze bavuga ngo inyeshyamba za 23 nizo zagabye kiriya gitero ngo byeru. Gusa leta yavuze ngo tuzigiye gukora iperereza ku bakoze biriya bitero. Izi nyeshyamba nazo ziza guhana icyo bitakaga gakomeye cyane ko gukomeza gushakishwa kw'abayobozi kuri ubu ngo badashobora kwidegembya. Ari nayo mpamvu amakuru avuga yuko bamwe muri abo bayobozi benshi bamaze guhunga,
hamaze gukiza ubuzima bwabo baravuga bati ubwo noneho tuzajya twumva uko bimeze kuri tere dupanga urugamba. Niyo mpamvu ngo bakomeje gukubitwa muri Kivu y'Amajyepfo, niyo mpamvu ngo muri Kivu y'Amajyaruguru ibintu bikomeje kurushaho kuba bibi, nuko abakabaye bayora urugamba kuri tere nkuko byagendaga mbere. Ubu ngubu rwose ngo bavuye ku rugamba, buri musirikare ngo arirwariza. Cyokora nyine ngo habaho kuba nyine bari abakomando baturutse muri Rumangabo, bakomeje gukora n'ingabo zaturutse muri Cansu, nubwo amakuru akomeje kugaragaza ko bitoroshye, urugamba rukomeje kubabana imberenge. Reka rero mbashimire, ngira ibihe byiza kuri mwese, ubundi rwose amakuru yacu nakagaruka.